Eskalacija je očigledna. Ovo što je gospodin koji je bio u prilogu rekao vezano za Trumpa, govori o tome da će i Trump morati da eskalira na tom ekonomskom planu. Dakle, postoje neka ograničenja koja predsjednika Amerike dovode u situaciju da nije isto kada se kandidujete za predsjednika Amerike i kad postanete predsjednika Amerike. Kad postanete predsjednika Amerike, morate, to je Sjedinjenih Američkih Država, morate zastupati interese mnogo šireg lobija koji čini tamo razne lobije i razne duboke države i ostalo sa kojima mora predsjednik Sjedinjenih Američkih Država da se suočava. I u tom smislu možda ova faza u kojoj je Orešnik se pojavio kao faktor i nagovestio da stvari počnu da izmiču kontroli i da postaju mnogo radikalnije, jeste i neki pokušaj da se pošalje poruka, ne samo se reaguje na onu dozvolu Bajdena da se dalekometnim raketama gađa Rusija, već i da se pošalje poruka i budućem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da stvari više nisu onakve kakve su bile. Da će i on morati da pazi kakve poteze vuče ako hoće uopšte razmišlja o miru i o izvlačenju svega ovoga. Primetno je da je to što se zove zvanično još uvek administracija Sjedinjenih Američkih Država angažovalo, ili je to Pentagon, ili je ta duboka država, angažovalo na više frontova sad pritisak na Rusiju. Pored tih dalekometnih raketa po Rusiji, videli smo ofanzivu u Siriji. To je sve deo jednog velikog hibridnog rata i te ofanzive su pokušali da se rastereti ukrajinski front, da se ruska vojska zajedno sa sirijskom armijom, koja bez ruske armije ne bi mogla se odbrani, angažuju više na tom delu fronta, što znači svaki vojnik, svaki resurs koji prebacite na odbranu Sirije, vi morate oslabiti delovanje Ukrajine. Tako da sve te stvari... Sad na sljedeći prilog koji zapravo govori o tome da ako Sjedinjene države pod Trumpovom vlašću uskrate ili bitno smanje pomoć Ukrajini u ovom ratu, sa podrškom Evropske unije Ukrajina će se održati maksimum do narednog leta, tako kažu procjene. Pogledajmo. Yeah, I mean, that leads me to this question. Couldn't the Ukrainians just do what they want? I mean, do they have to bow to this pressure if it comes from the Trump team to put down their weapons and give up territory for peace? In a word, Jim, no, because they need the American support, the American weaponry. Europe, NATO could continue to supply them, and I'm sure that through the summer they could probably make it through. But the fact of the matter is, they are running out of people. That's the main problem. They are running out of new troops out here, and eventually they will run low on ammunition. But what's happened here is what happens in so many wars that Russia gets into. That Russia, or before that the Soviet Union, they start slow and then they build up mass. A Sergej Lavrov ukazuje na ono što je praktično evidentno, ali se sa zapada stalno ignoriše, da ukrajinski režim ne predstavlja narod te zemlje. Точно так же нынешний режим на Украине не представляет интерес огромного количества граждан Украины и тех территорий, которые путем референдума воссоединились с Российской Федерацией. Вот не надо этого забывать, потому что еще призывают, тот же господин генеральный секретарь призывает руководствоваться уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Имея в виду те резолюции, которые Запад, выламывая руки многим странам, путем голосования протащил в пользу украинского режима, оправдывая его преступления, включая государственный переворот 10 лет назад. Gospodine Glišiću, u onome što je Vladimir Putin posljednji put govorio o Orešniku, ima jedna nijansa, mislim, svi su je čuli, ali ajde da je možda malo izvučemo jače povodom ovoga što je Lavrov govorio. On je rekao da Orešnik omogućava potpuno da Rusija počne prilikom prve sljedeće probe te balističke hipersonične rakete, da udari po centrima u Kijevu ili na teritoriji Ukrajine gde se donose odluke. A on kaže, a tamo sede oni koji su uzurpirali vlast 2014. i potom. Znači, sede uzurpatori, legitimna meta. To bi možda bio jedan od efikasnijih načina denacifikacije Ukrajine. Da ih jednostavno obrišu zato što ti ljudi su deo tog sistema koji je 2014. krenuo u uzurpaciju vlasti, a onda je krenuo u likvidaciju ljudi do onih najstrašnijih scena spaljivanja ljudi u Odesi.
Dakle, u moralnom smislu nikakav problem ne bi bio da te ljude obrišu raketama, ne bi tu niko za njima zažalio. Za razliku od običnih ukrajinskih vojnika koji imaju svoje porodice, koje ostaju trajno oštećene i verovatno neprijateljski raspoložene prema Rusiji. Ono što danas imamo kao jedan rat koji traje dugo, koji ima mnogo žrtava i na ruskoj i na ukrajinskoj strani, je posljedica toga što tek sad čujemo da gospodin Lavrov kaže da to nije legitiman režim. Veliki problem svima, pa i nama ovdje u Srbiji, jeste to što Rusi uvek nastupaju sa pozicije mi ne radimo sa opozicijom, mi radimo samo sa legitimnim vlastima. Kad su radili sa legitimnim vlastima u Ukrajini, došli su u ovu situaciju. Umesto da su iskoristili sve što su imali, a imali su mnogo uticaja preko ekonomije, preko ruskojezičnih Ukrajinaca, preko svih načina da se ne oslanjaju na nekog Janukovića i slične oligarhijske bande koje su inače do skora i u Moskvi ordinirale, pa sad moraju u tišini da čiste i moskovski aparat od takvih likova. Zbog toga su došli u ovu situaciju da sada orešnikovima moraju da vrše denacifikaciju. Dakle, bilo bi dobro da Rusija ovaj rat završi pobedom. Ja nisam za mir. Mir koji je američki mir, to je mir groblja. To je mir koji sve nas zakopava u duboku jamu i pogotovo mi u Srbiji nemamo perspektivu u tom miru. Nama treba ruska pobeda. Ta ruska pobeda može da bude bez mnogo krvi, već je izgubljena ona šansa o kojoj sam malo pre pričao, ali bi mogla sad da se zaustavi u Ukrajini i da Ukrajina bude tako poražena. Ona mora bude tako poražena da se smrzne krv u žilama svima u Evropi. To je jedina stvar koja oslobađa sve nas i radi dobar posao za globalnu većinu. Sve drugo je, ako Rusija pristane na bilo šta drugo, znači na neku vrstu kompromisa, na nešto tako, to je razlog da Putin ne ostane na vlasti. To je razlog da može se kaže da je Putin i njegova oligarhija prodala ruski nacionalni interes i mislim da to ima ljudi u Moskvi koji će ga na to podsjetiti. Ja se nadam da grešim, zato što je složeno voditi jednu takvu državu kao što je Rusija, pogotovo u ovakvim okolnostima gde svaki potez mora šahovski da se vuče. Tako da se nadam da mali Perica ne vidi dobro celu sliku. Mislim, ja sam mali Perica za razliku od Putina koji to bolje vidi. Ali krajnje je vreme da nam pokaže, sa Orešnikom je pokazao jednu ozbiljnost, ali ruska pobjeda je jedino što on sme sebi da dozvoli. Sve ispod toga je problem. Znači, pustite priče o američkom miru. Ta pobjeda u Ukrajini o kojoj govorite, to je pobjeda mora takva da bude, kako ste rekli, da se osjeti svuda po Evropi. Da, u žilama. Ona se odnosi i na zapad. Tamo zapad mora biti poražen na taj način. Tako je. Ne ukrajinski narod. Problem je, mislim, kad je krenula ova cela specijalna operacija i kad smo shvatili da će ginuti mnogo ljudi, ja sam samo žalio što to nisu britanski vojnici, što su to ukrajinski vojnici, što to nisu američki vojnici, što to nisu francuski vojnici, što to nisu nemački i svi ovi evropski vojnici koji zaslužuju već stotinama godina da budu obrisani. Zato što ako neko u Evropi obuče uniformu svoje države, to je uniforma koja je 300, 400 i ko zna koliko godina klala ljude po Africi, Latinskoj Americi, Aziji. Znači, to je sramota obući uniformu bilo koje od tih evropskih zemalja. Dakle, čovjek koji sebe obuče u tu uniformu je sebe obeležio kao legitimnu metu. To moramo i mi da razmišljamo kada razmišljamo o ovima koji sad na Kosovu dole hapse naše ljude. A to što mi nemamo snage da to uradimo, to je druga tema. Da. Tim povodom samo da kažem, moskovski ozbiljan ekspert za, kažemo, i međunarodnu scenu, a inače Sergej Markov, on kaže da Putin sada neće Orešnikom, ako ga ponovo upotrebi, neće tući ništa van Ukrajine da bi igrao tu šahovsku igru o kojoj vi govorite do Trumpove inauguracije 20. januara. Problem sa Trumpom je što Trump bi po svoj prirodi svog egzistencijalnog statusa, znači čovjek je probao da pokaže u Americi nešto drugčiju politiku, politiku koju je narod masovno podržao. Onda su ga pokrali na izborima, proveli kroz toplog zeca, krivično-pravnog, medijskog i svašta su mu uradili. Znači, prirodno bi bilo, znajući profil politički takvog čoveka, a i ljudski, a i svakog od nas da je doživeo tako nešto, da je njegov arhineprijatelj ne van Amerike, nego u Sjedinjenim Američkim Državama, u institucijama, među onima koji su deo te duboke države i vašingtonske močvare o kojoj je pričao. Sada u celoj ovoj priči Rusija naravno ne mora da vodi mnogo računa o Trumpu, ali s neke strane, ako je ovo šahovska partija, Putin bi trebao i o tome da vodi računa, pa tu negde možemo vidjeti tu njegovu spremnost da igra malo mekše. Treba Trumpu dati mogućnost da ceo mandat potroši na obračun, brutalni obračun sa onima koji su ga maltretirali.
Ako bi, i tu ste upravo, ako bi sada Rusija na provokaciju odgovorila mnogo žešće i brutalnije, Trump ne bi mogao da uradi posao koji on želi da uradi. Dakle, treba naći način, naravno, to ne može zvanično se raditi, to se radi kanalima koji nisu zvanični, da ono što Trump zna na svojoj koži, da mu Rusi nisu neprijatelji, da su mu neprijatelji oni koji su mu upadali u kuću, preturali donji veš njegove žene, da sa tom gospodom se on pozabavi. Pucali na njega. Da on se njima pozabavi i jedino što svetu on može donese. Znači, ne očekujemo mi, nismo naivni da će on priznati Kosovo. Ali dovoljno je da ugazi ove u Vašingtonu, pa će svima u svetu biti lakše. Imamo sada Roslav Iščinko, čovjek koji je ekspert za Ukrajinu i sam je rođen u Kijevu. On kaže, Zelenski će da ratuje da bi mogao da opstane živ i da vlada, a bit će na slobodi dok vlada, on kaže. E sad, tim povodom i povodom onoga što je Vladimir Putin rekao da sad komandni centri za odlučivanje postaju meta rečnika, Dmitrij Rogozin, čovjek koji je bio glavni u ruskoj vladi godinama za vojnu industriju, pa onda za kosmos, sad on kaže da je Rusija zadnjih dana, juče znači, lansirala satelit koji se zove Kondor FKA, koji snima zemlju. Može čak snima, kaže, i nešto ispod zemlje i snima i u oblačno vreme i u noćno vreme i tako dalje. Znači i noć i oblaci. I također lansirat će, kaže, za koji dan neki satelit Abzor, ili odnosno Obzor. I kaže, on sad tim povodom se obraća Zelenskom i kaže, Zelja, znači od imena Zelenski, kaže, Zelja, drži se, sada te vidimo gde god da si. Je li to direktna poruka i najava da će Rusija možda ipak ići na fizičko uklanjanje Zelenskog i njegovog režima, ili je to ovako jedna igra koja sad ima neki značaj kao u protočnom bojleru svega što se događa? Nisam siguran da je Rusiji potrebno da od Zelenskog pravi nacionalnog heroja, onome što će ostati od Ukrajine ako uopšte što ostane. Mnogo je važnije udarati u one komandne centre gdje se nalaze NATO generali i njihovi ljudi. Njih treba pretvarati u prah i pepeo i na taj način slati poruku koja treba smrzne krv u žilama političkom zapadu da se ne igra više sa Rusijom. Zanimljivo je uporediti ova dva priloga onog nemačkog generala koji tako olako govori da treba do 16 godina da ide granica mobilizacije ukrajinske omladine. Ja sam zato možda malo na izgled prejako rekao da je sramota obući nemačku uniformu kao i francusku, kao i englesku, jer ta uniforma tog čovjeka mentalno obavezuje da se ponaša kao 41. do 44. u tim zemljama, da je njemu potpuno prihvatljivo da uništi do kraja ukrajinska pokoljenja. Jer za njega Ukrajinci su samo neki tamo smrdljivi Sloveni koji onako smetaju na Lebensraumu nemačkom koji tamo treba se razvije. Znači oni se nisu promenili ni malo te ideologije. Treba da kažemo jednu stvar zbog istine, da AFD, bez obzira što i tamo ima ljudi koji odišu tim duhom, ima puno ljudi koji razumeju da je najgluplja stvar koju su Nemci sebi dozvolili jeste ratovanje sa Rusijom kroz istoriju i uvek su za račun anglosaksonaca bili bačeni u borbu sa Slovenima koji njima nisu neprijatelji. Sloveni nisu nikome neprijatelji, samo je potrebno da nas uvaže kao ljude i da nam daju mogućnost da se razvijamo, da živimo svoj život. Onog trenutka kad se to ne dešava, onda se desi ono što se dešavalo i 1812. u Parizu i 1941. u Berlinu. Tako da u tom smislu pogledate jednog generala koji tako olako se igra sa 16-godišnjacima ukrajinskim koje treba baciti u vatru, a onda čujemo Zelenskog koji ovu izjavu koju je sada dao, pa to je izjava koju onda je malo obrazovaniji. Mogu je svakog saveznika, Poljake, armije Krajova 1944. da pita kako su prošli uz podršku Britanaca, Amerikanaca i Francuza. Kako su predati bili sovjetskim vojnicima i kako su bili uništeni. Iako su bili najozbiljnija armija pokreta otpora u tom delu sveta. A i draže. Kako je general Mihajlović imao čuvenu raspravu sa britanskim oficirima kada oni kažu: gospodine Mihajloviću, vi morate pucate u Nemce, bez obzira što 100 Srba ubijaju za jednog Nemca, jer u svakom metku koji mi donosimo je znoj engleskog radnika. A onda mu Draža kaže: da, ali svaki taj metak izaziva krv srpske dece. To je ono. Ali šta sad? Onaj Nemac olako kaže: pa 16-godišnjaci ukrajinski, pa i treba da ginu. A onda Zelenski kaže: pa niste ih opremili oružjem. To je tek ta. Sad šta je poruka Zelenskom? Gospodine, u Istanbulu
početkom ove strašne tragedije, vam je neko iz Rusije rekao potpiši primirje da izađeš iz tog kolopleta zla u koji te gura politički zapad, ti to nisi uradio, nego si poslušao onog degenerika Johnsona sa onom razbarušenom kosom, on misli da je neki umetnik. I došao si u ovu situaciju da sada shvataš da oni tvoje šestogodišnjake koji će šalju na front bez toga da potroše svoje oružje. Ali ti sad nemaš nazad. Ti sad, ja ne znam kako bi on mogao da izađe iz tog kolopleta zla u koji je ušao. Ne znam šta bi mogao da uradi. Da se preda Rusima. Mislim da mu je bolja sudbina ako bi se, kao oni ukrajinski vojnici, predao Rusima, bolje bi prošao nego da ostane sa ovakvim prijateljima. Ovi će ga sutra razapeti na trgu da bi opravdali neke svoje greške. Ja mislim ovdje ako bi... Gospodin Glišiću, Rusija i Ukrajina su razmenili tela poginulih juče. Rusija je vratila Ukrajincima 502 tela njihovih poginulih vojnika, a Ukrajinci Rusima 48. To je odnos 10:1. Moguće da to govori i da je to i proporcija u gubicima realnim, sa smrtnim ishodom između dve strane u ovom ratu, ali možda i nije baš sasvim. Rusi se odnose prema ranjenim poginulim Ukrajincima mnogo bolje nego Ukrajinci prema ruskim vojnicima. Ali ovim povodom videli smo ove kadrove koji govore, to je jedan, kako kažem, jedna drama rata na malom prostoru sa malim brojem ljudi. Ali tim povodom je, pošto je boravio u Kurahovu, nemački novinar Julian Repke, koji radi za Bild i koji je apsolutno proukrajinski, antiruski nastrojen, on je postavio Ukrajincima pitanje, pa kako vi mislite dobijete ovaj rat ako vam odbranu u centru Kurahova probije 10 samo ruskih vojnika? 10. A Ukrajinci inače sad na frontovima masovno beže, kažu da dezertera već ima preko 200.000 od kada je rat počeo i tako dalje. Motivacija pada, ciljevi toga rata za mnoge Ukrajince sad postaju nešto vrlo problematično i ne njihovo. Da se vratimo na onu priču o momcima od 16 godina koje bi nemački general mobilisao. Ti momci ne mogu da budu ozbiljna vojna priča. To su ljudi koji nemaju vremena da budu obučeni kako valja. Ono što je priča o tome da se obuči jedan vojnik, to može za par meseci da se desi, da nauči da one osnove ponašanja u smislu korišćenja oružja i ponašanja u formaciji. Ali da bi jedna jedinica mogla da se uigra, da bude stvarno efikasna na ratnom polju, za to su potrebne maltene godine. I to je problem. To je ono što i u Drugom svjetskom ratu i mnogim ratovima bila prednost vojske koja prva uđe u rat. Zato je danas ruska vojska najbolja vojska na svetu u smislu vođenja ratnih dejstava, jer za razliku od Amerikanaca koji su također sve vreme u svojim ratovima uigrani, ali oni nikada nisu imali sukob sa jačom silom od sebe. Rusija je, bez obzira na svu snagu, ima preko puta sebe ne samo ukrajinske vojnike koji su pokazali vrlo veliku motivisanost da se bore u prvim fazama, pogotovo sa onim fanatičnim neonacističkim odredima, ali ima 50 država NATO-a koje podržavaju to, koje ratuju obaveštajno, tehnički, logistički i sa svojom vojskom samo prikriveno. Tako da kad se sve to vidi, tu vrstu otpora nikad do sada Sjedinjene Američke Države nisu imali sem u Drugom svjetskom ratu, kada je za njih nemačku vojnu Wehrmacht silu oslabila sovjetska armija mnogo pre nego što su oni iskrcali u Normandiji. Tako kad to pogledate, shvatite da tih 10 vojnika ruskih, to su ljudi koji već 2 godine ratuju i znaju sve o ratu, za razliku od ovih momaka koji su na brzinu mobilisani i gurnuti i njihove sposobnosti da se bore sa profesionalcima kakvi su ruski vojnici, ali ne u smislu profesionalci plaćeni pa naučeni neke veštine, nego ljudi su iz blata, iz rova, znaju tačno kako se vodi jedan potpuno specifičan rat. Priča o ovakvim scenama da vi gađate dron kao u lovu, pa to da je neko pričao pre ovog rata, niko ne bi verovao. Znači, šta god da su učili specijalci američki pre toga, oni nemaju pojma kako ovo izgleda. A ruski vojnici već 2 godine znaju kako to izgleda. Tako da u tom smislu tih 10 ruskih vojnika koji probijaju odbranu ko zna koliko brojnih ukrajinskih vojnika, pa to je zato što su ukrajinski vojnici na silu dovedeni, već više se ne vidi smisao rata, a nisu ni obučeni kako valja. Ukrajinci po ruskim, doduše, podacima Kurahovo brane još uvek sa 6 brigada. Da. To ako su brigade punog sastava, to je... To je jakih brigada.
Znači, to je mnogo ljudi, ali pitanje je koji je kvalitet tih ljudi i motivisanost. Vidimo. Glišiću, Trump je postavio svog specijalnog, ajde kažemo, izaslanika za Ukrajinu ili će ga postaviti. Generala u penziji koji ima 80 godina, Kit Kellogg. On je izneo neku svoju formulu, ajde vidimo po vašem mišljenju koliko je ona realna. On je rekao Trump će da zove odmah i Putina i Zelenskog i da kaže da se to obustavi, da se pregovara i onda on kaže ako Ukrajina neće da pregovara, onda ćemo joj uskratiti oružje i pomoći i prisiliti je. A ako Rusija neće, on kaže, onda ćemo da Ukrajinu još jače da podržavamo, još više oružja da joj ispostavimo, dostavimo. Je to ta formula u suštini zaobilazi glavnu stvar kada je Rusija u pitanju? Rat protiv NATO pakta, to je izbacivanje NATO pakta, isterivanje Zapada sa teritorije Ukrajine. Čak je jedan ruski komentator tim povodom rekao ovaj Kellogg izgleda ne razume da Putin neće da Ukrajinu, to jest neće Zapad, neće Ameriku koju će morati da sluša pani Trumpa. Meni to liči na potrebu da se napravi neki manevarski prostor da bi Trumpova administracija imala neku priču o tome kako oni imaju neku ideju šta će raditi. Ne bi mi iznenadilo da i nemaju neku ideju. Da uopšte nemaju ideju kako to sa Ukrajinom izaći na kraj. A pogotovo mislim da im to nije prioritet. Samo ne smeju da pokažu da im nije prioritet i ne smeju da naprave takvu priču koja će biti poraz za Trumpa. Dakle, mora Trump da proba da napravi nešto spektakularno, pod znacima navoda, da bi dobio na vremenu da se bavi onim što je njegov glavni zadatak, a to je, ja opet mislim, obračun sa onima koji su mu zagočavali život. Uzdam se u njegovu osvetoljubivost i njegove niske strasti i da je zapamtio ko su ti ljudi i da će se tim baviti. I druga stvar, pored toga, što je jedan odnos onako naplate starog duga, on mora razmišljati o svom legatu, jer to je njegov mandat jedini i poslednji. U tom smislu, taj legat, on jeste čovek koji nije izazvao nijedan rat u prethodnom mandatu. Imao je intervenciju na generala Sulejmanija i onu dogovorenu intervenciju na Siriju, koja je u principu bila dogovorena da izgleda kao da je nešto uradio. Mislim da će njegovo delovanje u Ukrajini više ličiti na tu intervenciju u Siriji. A što se tiče Sulejmanija, to je ova druga priča gde on jedino je spreman da ide do kraja, a to je Bliski istok i to je podrška Izraela. Znači, problem, i tu je Saša Adamović u pravu, od 11. septembra 2001. kad je bilo, mi imamo neku vrstu kidnapovanja Sjedinjenih Američkih Država i njihove politike od strane AIPAC-a i jevrejskog lobija. Kad pogledamo koji je interes da se napravi takav pakao na Bliskom istoku, da se udari na Siriju, da se napravi problem u Libiji, da se krene na Irak, da se krene na Afganistan i svi ti ratovi koji su se dešavali do Irana koji se nije desio, ali je bio predviđen, to je sve u interesu velikog Izraela. To čak nije mnogo u interesu Sjedinjenih Američkih Država. To se pokazalo kada je BRICS, Rusija i Kina uspeli tako lepo da uplivaju tamo, baš zato što su ovi toliko upropastili situaciju na Bliskom istoku da više niko od Arapa, koji su inače servilni prema Vašingtonu, njihove dinastije i sve ostalo, nije više mogao to da trpi, nego je tražio novog saveznika. Dakle, to nije bilo u interesu Amerike. Tu je Trump slab i on će po pitanju Bliskog istoka i podrške Izraela ići do kraja ako treba. I tu je njegova glavna priča, između ostalog. Dve su stvari strateške. Kako odvojiti Kinu i Rusiju, jer je svestan, to je vojni lobi koji stoji iza njega, svestan je da nemaju šanse dok su Kina i Rusija zajedno, a sve više su zajedno. Tu se nadovezuje Severna Koreja sad sa Rusijom, a to je posebna priča kako je Severna Koreja ulaskom u poseban vojni pakt sa Rusijom izašla iz uticaja Kine. I došli smo na ovu poziciju da glupe priče o tome kako je Rusija dozvolila sebi da postane vazal Kine, odjednom su nemoguće. Prvo, recite mu istoriji jednog vazala koji je vojno bio jači od svog suzerena. To jednostavno ne postoji. A pogotovo kad je Severna Koreja ušla u taj areal. Sad je druga stvar koja Trumpa interesuje kako Iran odvojiti od Rusije i Kine i kako doći u poziciju da Iran opet mora da bude neko ko je spreman da sluša Amerikance, da bi on neku pobedu radio, a u stvari da bi zaštitio Izrael. To su nerešive enigme Trumpu i u tom smislu bilo kakvo pumpanje mišića prema Putinu njemu ruši priču o odvajanju Rusije od Kine, odvajanju Irana od Rusije i Kine i to pravi situaciju gde on na strateškom planu koji ga interesuje gubi. Ali neće on to smeti da kaže ovako. On će morati šalje gromopucatelne poruke. A ono što je vrlo bitno
jeste da Putin u onom trenutku kada bude morao da ga malo zgazi na žulj, to ne bude ponižavajuće za Trumpa. Pri čemu sve što bi naoružavali Ukrajince, to ima interes vojno-industrijski lobby, tu bi Trump mogao u stvari da kaže ajde da naoružamo više, zaradit ćemo više. Međutim, ko će sve to plaćati? Ima gomilu socijalnih problema u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima potrebu da restrukturira politiku Sjedinjenih Američkih Država tako da kaže ljudi, mi sa 800 vojnih baza, sa raširenim frontom, mi možda koristimo neotrockistima i neokonsima i ostalo da Ameriku kao gorivo trošimo i budućnost Amerikanaca za globalnu dominaciju. Ali ta dominacija više ne postoji. Dajte da napravimo Ameriku dovoljno velikom da u novom multipolarnom svetu ona bude ipak najvažnija, ali ne jedina. To je Trumpova misija i u tom smislu to može da bude njegov legat. Sve suprotno od te njegove misije je podržavanje Zelenskog Ukrajine i ratovanje do posljednjeg dolara američkog i Ukrajinca u Ukrajini. To njega odvlači od njegovih strateških zadataka. Da. Ajde vidimo. Gospodine Glišiću, ako raskomadaju Siriju, ako ova vlast u Siriji potpuno padne, Iran gubi ono zašto zapravo i ratuje indirektno. Njegove trupe su bile u Siriji, još uvek su. Izrael kad tuče tamo, kad raketira nešto, tvrdi uvek da tuče iranske baze na teritoriji Sirije ili sprečava dotur oružja. Iran će u tom slučaju da ostane bez direktnog izlaza preko Iraka i Sirije na istočni Mediteran. To je za njega geopolitički verovatno neprihvatljivo. Očekujete da će Iran da uđe energičnije sa svojom vojskom i svojim mogućnostima u ovaj rat koji očigledno počinje? Nadovezao bi se na ovo što je Sloba otvorio temu o tome da Rusija ne sme da dozvoli da njen strateški partner bude poražen. To je poraz i Rusije i Putina. Dakle, ona to ne sme da dozvoli u ovom odnosu snaga. Ali onaj ko ratuje je izveo vrhunski potez jer je ovim napravio situaciju da ponovo vraća Tursku u zagrljaj svog delovanja i to ne samo po pitanju Sirije. Kome još odgovara ovo slabljenje Sirije sem Turskoj i Amerikancima koji podržavaju? I Izraelu. Izraelu, naravno. Dakle, Izrael je u celoj toj priči. Izrael u trenutku kad je Hamas na ivici nestanka, Hezbolah nateran da se povuče i da libanska vojska dođe da bude glumi plave šlemove na svojoj teritoriji. Dakle, on je sad u naletu. I on u tom naletu sada, naravno, preko proksija koji su sebi dozvolili da budu Turci i ovih islamista, udara tamo gde boli dosta Rusiju i boli Iran. Tako da u ovom trenutku i Rusija i Iran moraju da učine sve da kada to dođe u situaciju da stvarno ugrožava taj front, a realno ga očigledno ovo ugrožava, da odgovore. Naravno, to samim tim znači da se fokus u ofanzivi koja treba u Ukrajini da se desi smanjuje. Tako da su sad te vrste udaraca, pri čemu ovo što je sad izvela američka soldateska ide na ruku onome što će Trumpu biti prioritet u sljedećem mandatu. To je podrška Izraelu i pokušaj da se Iranu nanese što više udaraca, da bi možda ono što Trump na kraju radi kad nanese udarce, a zna da ne bi smeo da ide u totalni sukob, jer to više nije sukob samo sa Iranom, to je sukob i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa BRICS-om. Onda kad bude naneo dosta udaraca Iranu, onda sedne da pregovara, pa da upiše neki u tim pregovorima poen njegov. Inače, njegova strategija je da ekskalira stvari, da dovede do ivice haosa. Onda kaže, ja sad sednemo pa se dogovorimo da to bude nekako u mom interesu i vašem interesu. Naravno, vaš interes je ispod mog interesa. To je njegov način pregovaranja. Tako je napravio svoju imperiju. Tako da ovo jeste ozbiljan udarac u meki trbuh Rusije, kao što i ovo sa Gruzijom je to pokušaj, kao što i ovo zbog čega on mora u Kazahstanu da ide da razgovara ili tamo je meki trbuh, kao što je sve to. Jednostavno, Rusija je izložena, ali pokazuje da jedina u ovom trenutku na toliko frontova može da vodi rat. Kina je daleko od toga. Bez obzira što je Kina ekonomski džin, bez obzira što je Kina i vojni džin postaje, još uvek ona nije u stanju da reaguje na poniženja koje doživlja oko Tajvana. A doživljava poniženja. Ali to je cilj NATO pakta, znate? Glišiću, Trump će da se bavi verovatno naglašenije Kinom i Bliskim istokom, verovatno nego Ukrajinom, i da bi imao tamo odrešenije ruke, verovatno će i pokušati da Ukrajinu, da kažem, gasi kao problem za Ameriku, ali to gašenje bez odstupanja NATO pakta
na one tamo granice koje Rusija traži. Neće biti moguće. Rusija na to neće pristati, nema sumnje. Kako to vama iz tog ugla izgleda, tim pre što postoji, kažu, ideja koja je uključena u ove njihove kombinacije sa one 4 neke mirovne zone ili okupacione zone i tako dalje, da oni direktnije tamo uđu i čak kažu postoji kombinacija da deo ukrajinske vojske sadašnje, kad sve bude eventualno nešto parafirano, potpisano, da prebace u Evropu. I to bi vjerojatno bile snage koje bi bile nukleus za obnavljanje ratnih dejstava protiv Rusije. Zato Putin neće primirje, hoće trajni mir, hoće svoju zonu uticaja i hoće NATO out iz Ukrajine. Opet se vraćamo na to da nama ne treba bilo kakav mir nego ruska pobjeda. Kad kažem nama, to je sigurno za Srbe, ali nije samo za Srbe, to je za onu globalnu većinu koja više neće trpi politički zapad i njegovo zlostavljanje koje traje već više od pola milenijuma. Sad, šta to znači? Zanimljivo je gledati Izrael. Znači, Izrael je najobavešteniji zato što ima svoje uticaje širom sveta u centrima odlučivanja. Shvatili su da se menja struktura sveta, da više neće biti onako kako je bilo i da je ovo posljednji trenutak kada mogu da izvedu ovo što su upravo izveli. Procenjivali su da li vredi to onoga o čemu je Sloba malo pregovorio, o tome da potroše sav kredit koji su imali iz Drugog svjetskog rata. Oni već od Drugog svjetskog rata na ovamo, znači 70-80 godina, se ponašaju na isti način, samo dozirano i samo tako što pripreme svetsko javno mnjenje, drže sve medije i sve ostalo, da oni kao žrtve imaju pravo da kolju, da spaljuju, da rade šta god hoće. Dakle, njihovi ljudi koji su pravili Izrael su bili teroristi pre toga, ubijali masu ljudi neselektivno. Dakle, ta vrsta brutalnosti koju oni pokazuju nije njima slučajno se desila. To je njihova tradicija. To sad već sme, otvoreno se priča, da vas ne proglasa antisemitom. Pričamo je to vrlo smešno. Semiti su Arapi i Sefardi. Semiti nisu Hazari, koji su turkmensko stanovništvo, koji su primili judaizam i to su oni koji su pravili najveće haose po svetu. Dakle, i kad njih kritikujete, vi ne možete biti antisemita. Vi možete biti možda judeofob, ali antisemita niste. A to da danas možemo otvoreno govorimo o svim tim marifetlucima koje su radili, da ne budemo judeofobi, to je najzad posle ovakvih scena potpuno legitimno. Sad o čemu se radi? Oni su potrošili taj kredit, računajući da sad u toj završnici moraju da zauzmu pozicije, a onda će pregovarati šta će i kako će. Njih u suštini u ovom trenutku najviše interesuje da Palestinci ne dobiju svoju državu. I to će biti glavni cilj Netanjahua. I s tim će on izaći pred svoj narod kao veliki pobednik za istoriju i da mu zaborave sve marifetluke vezane za korupciju, za preuzimanje vlasti, uništavanje pravosudnog sistema u zemlji i sve ono što se dešavalo pre ovoga. On u tom trenutku kada pravi taj veliki Izrael, on će naravno da gruva što više može u Liban, što više u Siriju, da izaziva sukob sa Iranom. Ali ono što ga interesuje da Palestinci budu demontirani tako da više nikad ne dobiju svoju državu. Druga sljedeća stvar, i tu bi se složio sa gospodinom Bagićem da će im biti mnogo gore kad dođe Trump Palestincima, ali ono što čovječanstvo da bi opralo svoj obraz mora da uradi. Jer kad ste Palestincima ukinuli državu, onda morate da im date punopravna sva građanska prava kao punopravnim građanima Izraela, što oni neće da urade, jer sada Palestinci u Izraelu žive u apartheidu, koji formalno pravno ne postoji, ali ako vas na svakih 10 koraka neki zaustavlja na punktu, zaustavlja vaš život, preseca i sve, vi ste građanin drugog reda. Šta je opasno? Što ako to ne urade, a neće, jer ideja velikog Izraela je ideja etnički čistog Izraela, što je također jedna gnusna genocidna ideja. Ta ideja podrazumeva, pošto znaju da demografski će biti pregaženi od Arapa ako im daju puna prava, oni moraju da rade na tome da ih etnički očiste. To ako čovječanstvo dozvoli, mi smo onda saučesnici u onome što Netanjahu radi. Tu je sad uloga onoga što, bez obzira na Trumpa, koji je jedan starac na zalasku karijere, bitno je da oni posle njega, a problem je što tamo postoji ta evangelistička priča koja podržava Izrael, oni posle njega ne smeju da budu u tom pravcu, sad je tu uloga i Rusije i ne zaboravite. Još jedna posljedica ovog rata, i to dosta dobra, je što su oligarsi jevrejskog porekla u Rusiji počeli da budu čišćeni. Jer oni su mnogo ružnih stvari Rusiji uradili i sad se to čisti i samim tim Rusija će moći da pita Izrael sutra za ponašanje prema Palestincima kao građanima Izraela. Da. Gospodine Bajić, na samom smo kraju emisije